Sredina leta, u pustinji Atakama u Čileu, smrkava se i teleskopi Evropske južne observatorije tek započinju noćna posmatranja. Ali odjednom se u daljini pojavljuje čudna pojava. Šta bi to moglo da bude? Pogledajmo izbliza. Januara 2015. godine fotografski ambasador ESO-a Peter Horalek slikao je Mlečni put u observatoriji La Silla. Odjednom i nijotkuda pojavilo se nekoliko kratkotrajnih bljesaka crvene svetlosti iznad horizonta. U isto vreme, na skoro 600 km udaljenosti od La Sille, grupa jakih oluja divljala je nad severnom Argentinom. Uperivši fotoaparat u pravcu bljesaka, Peter je uslikao veoma retke i specifične pojave poznate kao crveni vilenjaci. Ovime se pridružio nekolicini ljudi koji su ih uspešno zabeležili, a to je bio prvi put da su zabeležene na jednoj od većih astronomskih observatorija. Nedelju dana kasnije, Peter je otputovao na sever da bi slikao noćno nebo nad observatorijom Paranal. Nekoliko sati pred svitanje, još jednom je prisustvovao naletu ovih čudnih blesaka iznad Anda. Posmatrano iz Petrove perspektive, čini se da se pojavljuju iz pravca izlazeće galaktičke izbočine Mlečnog puta. Ali u stvari potiču od drugog velikog kompleksa oluja nad Argentinom, više od 600 km udaljenim od Paranala. Oluje su toliko jake da je Peter mogao da vidi i zabeleži još jedan prikaz njihove aktivnosti. Visoko u atmosferi ove oluje stvaraju gravitacione talase i stvaraju talasanje zelenkastog svetla na nebu. Ali šta su zapravo ovi čudni vazdušasti duhovi? U olujama većina pražnjenja između oblaka i zemlje zovu se negativne munje, jer prenose negativan naboj do zemlje. Jedva 5% svih pražnjenja jesu pozitivne munje između oblaka i zemlje. One prenose pozitivan naboj od olujnog oblaka do zemlje. Pozitivno naelektrisane munje imaju do 10 puta više energije od negativnih i one čine zemljinu atmosferu igralištem za crvene vilenjake. Crveni vilenjaci su manifestacija kompleksa električnih prenosa koje se odigravaju na velikim visinama. Izgledaju kao crvene figure sačinjene od perlica, dima i žilica, koje plešu po mračnom noćnom nebu. Ovi neobični bljeskovi se formiraju na visinama do 90 km, a izrazitu crvenu boju im daju molekuli azota u atmosferi. Crvene vilenjake 1925. godine škotski fizičar Charles Wilson prvo sugerisao u teoriji, ali su tek 1989. godine naučnici sa Univerziteta u Minnesoti uspeli da ih uslikaju prvi put dok su slikali polarnu svetlost. Samo nekoliko godina kasnije, pomoću Comptonove observatorije za gama zračenje, otkriveni su bljeskovi gama zraka koji nastaju iznad oluja. To je još jedna posljedica aktivnosti munja u nižoj atmosferi. Astronauti imaju posebno povoljno mesto za posmatranje u svemiru i fotografisali su crvene vilenjake koristeći digitalne kamere. Iz svemira vilenjaci se javljaju ubrzo nakon odgovarajućeg udara munje. U ovoj slici, napravljenoj u svemiru, vide se i vilenjak i bljesak munje. Postoji mnogo različitih vrsta atmosferskih bljeskova na velikim nadmorskim visinama na Zemlji, koje su poznate kao munje iz gornje atmosfere.
Naučnici smatraju da se slične pojave mogu pojaviti i na ostalim planetama sunčevog sistema. Crveni velenjaci su najčešće fotografisane pojave munje u gornjoj atmosferi, ali uglavnom izgledaju tamne i nejasne na kameri. Osim toga, tačno vreme i mjesto njihovog pojavljivanja na nebu je veoma nepredvidivo. Viđene su iznad jakih i ogromnih oluja, ali samo na delić sekunde. Sve ovo ih čini veoma teškim za dokumentovanje i izučavanje. Crveni vilenjaci ostaju misteriozni i svaka nova slika njih je značajna naučnicima koji proučavaju ove nedostižne vilenjake koji plešu nad olujama. A sada je i ESO doprineo rešavanju ove zanimljive slagalice u zemljinoj atmosferi.